Jo, kuulge, kas mul on longarvid või? Ei, mul on nii longarvid praegu ju. Mul on nii longarvid praegu. Okei, mees, see on vage. Kuule, kas mul on longarvid või? Ei, ma ei ole questis. Mul on või? Oota, kas mul on? Oota, mul on ikka ju, vaata. Jule, minul on. Vaata minu oma. Jaa, pikka minu. Nice, mees. Sellepärast, et ma ei kasuta moode. Jaa, ma kasutan ka moodeli. Mul on väga longarmid. Ma olen quest versionil praegu, ma ei saa moodida. Ma ei saa moodida, sest ma olen quest versionil. Minul on kõige longijad armid siin. On see isegi possible, et Steam'i seis, ilma Steam'ita moodida? Saab, aga siis sa pead rootima oma headseti. Mis on riski. See võib prikkida sinu headseti. Tegelikult See seda hakkab ei pea nagu bootloopima. See hakkab bootloopima. Või midagi, tead küll, ei saa lihtsalt sisse. Kuule, ära mõtle seda teha. See on... Okei, mees. Kes on gei mees? Ei ole midagi. Ja see on tõsi. Tõsi. 1 minut. Aga minu vend ei ole. 1 minut, vähemalt 1 minut. Ja kas keegi joinis just või? Keegi veel joinis ju. Ma panen oma joinid kinni. Mina ka. Pange kõik oma joinid kinni. Okei, ja pange isegi offline. 14 sekundit. Pange hidden. Oh my god. Mul ei ole oma kaamerat. Ma võtan ka enda camera. Mul ei lähe vaja. Mul ole. Okei, mees. Tegelikult ei ole jah. Ma ei hakka rekordima seda. Mina küll hakka, mu venna tahtis seda näha. Ja mina ka rekordin. Mina rekordin. Nii, 10 sekundit. 9, 8, 5, 5, 4, 3. Okei, ma hakkan istuma siin. Midagi juhtu. Mis asja? Oh, nice music. Nii, mina olen kotsapetlet. Sõna, palun midagi. Sa rikud ära, mis nüüd juhtub siis? Frank! Monkey! Bree and I are so excited to welcome you to this year's Creative Fest. We have lots of fun spread across all the maps for you today as we celebrate all the amazing creators who help make Gorilla Tag such a See on amazing place. tüdruk ju. Ei, see on poiss. Your creativity and passion that make our jobs so much fun. And to thank you all for everything you do, we... Hey, Bree. What is this? I thought you knew? It wasn't there during rehearsal. Well, if it wasn't you and it wasn't me, then, who? Beans! Hey, boss. Glad you remember my name. Beans! I thought you forgotten all Mingi Beans on jälle. And we put all this creative stuff together. See on... We put all the photo booths around the map with all the different creators. Of course, because we're Mida? celebrating our creators. Aha! But then you added a Frank photo booth and a Bree photo booth. But where is the Beans photo booth? Kõige ees ja Beans, kõige come parem on! olla. You get plenty of attention. Not this time, boss. First is no stick, then is no ice cream, and now is no photo booth. I say no more. Beans, even if we wanted to, it's too late. We already set everything up. Kõik rekordi. Don't worry. I took care of myself. Okay, Eduardo, hold on leather. Joo, mida? Welcome to Beans Fest.
Beans, today is about the creators. Stiki vä? Yeah. How about Beans Fest Creator Fest? Or Stick. maybe Creator Fest featuring Beans? Oh, how about Beans Fantastic Creator Fest? Or if you really wanted to help us, you could put that thing away and make sure everybody knows what to... Sorry, boss. I gotta go make sure all the signs are fixed. It's called branding. Uh-oh, here it comes. Beans! Okay, everyone, while we go make sure Beans doesn't cause anyone trouble, you all go enjoy Creator Fest. Take photos at all 9 booths to collect your digital swag bag, and don't forget to post your photos with the hashtag GTCreatorFest. Have fun, and thanks again. Oh, when I get my... Bye bye. Okay. Nüüd saame siia minna. Vaatame, kas on tasuta. Aga nüüd hakkas... Mis ei ole veel ju. Complete creator feed. Ma tean, mida teha. Noh, Kuulge, me peame enne Forestisse minema. Enne Forest. okei. Tema aitab meil neid. Mul läheb aega. Okei, ma hakkan must lõpp. Jah, jälgine mäng. Ma olen see professionaalne. Näed, siin on Essa, siin on Lemming. Oota, kus? Siin. Abi, sest ma olen põhimõtteliselt noob. Siia pildi niimoodi. Ma olin nagu sees kotti. Okei, see on nüüd Palun aida. Me peame Canyoni. Okei, anna siia. Sa võid rekordimise lõpetada. Canyon. Oota. See on Canyon. Siis kui... Canyon. Nii siin.